Sibun kijing kentho bat kijing keno khabaya dei bat kaneka jing trei ya kaneka surok shaumdan bat tongnya sengap khendiat ya ka jing pensyai na kaliang jong UMLA tengah kerpat ya pi ki barang thamai subha subscribe ke kaneka channel ka jonga bat like share comment hapo comment kumno pi ya sngeu ya ka jing pensyai jong UMLA ha kaneka por kublai sibun ya pi baro. Kapag di itu iman ibadah apa kesenang pelasah mana kini kidon ki parlok ki belalek tu kilap ngan itu ipina kapo sa kapo ng julik inspek badi itu ibentaru nilalap ya gitu bat ngila keren ya kontraktor keren ya di departemen bat kila kular bakin penbahakin rectify ya gitu marba hakicing tre ka kamil sedon ki por rapor telang ki teki ka don ka benta hak bi tre teng hadu sandru beje teng ladum sedon gi jeka ga pakarong kam de ba kam yo bat ba gi don portion la de line square foot south square foot sun square foot menang benong gat kum area kila bendon ngumita project ka san pu pra kilometer teng trai itu kendia nang tu la ni we ar jeka sang ni hang tai kila bendon gi bukum kita ngilalap gitu tu haswai nang tu alap ngadang pen i ngadang ong ya ki ti ong tu kinsa rectify ba kinsa le kata te ngidang sudah one page sengi tu te kalau ada mi no kum tu te upat bai um subisar ya kata ngam don i ngan ong i kata ki don ko hok ban lek ban page ban jengok kata don hi bala ban khang ya kata te ade ko hok ni ban page tang molong ban ngimde ban dalek lusha than magani kedika ongoing project pidade man ke project kepala dep melayat mentah kat tu kat ni benai ki snem dah gadu kita ke por long ban keren mentah dak bron kam jungi depan pen semua kum ki nong song snong ngasungo ban ai ka awareness ru kum we ni ginong mikmat sakri barit bagi nu ka bagi lap ikino kino ki jingduna ya ki skim sarkar project sarkar gede ban penting kelam ding ai ding tho làm đi bênนี้lệ cân đủ ban pen snow kim de banda pen mi than banda pi ka tại ka tarnish ki image jong làm đi kontraktor ka làm đi di department bang ta te ki balaya tre do yam ting isni te nyuma kam le ka ta dan re ngin ha ban perkhat ba ban ngi scam upat ba bubun balang usutu kamba kibayat man kasni gitu kelenti kan sesuatu aduk kat no kasniu na kalong torti kita kekap tengah kentu ya kipai ba ya ki news channel tu lomba jong phi ba sobha le story lit background lit bit officer se wan ni alam gi bom tip technical issue bom tip ya ga beneng kendo lit bit officer lit bit ki brew gi bit pha pen I ya ki kin batai ya fi le story ba adu sedang tu bukut tolong gumno kam shong daga kali pin susu ya jeng long yo kam aku apa pin le amta namar ba teng gi kum ki pat ba la ne ngam ong e pat ba tang kan dia ngut kat tu kat ni ngi klet no ya I khandai persen I ba I kan mau pe thik teng 10% la ni 10% I bom lo tingi pen he ni itu te ndre ngi klet no I ki ba kiba ngilasuk kali kawan kum kinong song bat mentah gini ke skill selik biang hi hadin bangawan tu ko bar hadin yung tu bami tu ngilale bat mentaru tang hakini kita yo ngin se penbek biang na mentah pendek dohul stretch kum tu na kapor sa kapor berengan dengan ngas kasunong jonga ka din nang tu ngayat bi nang tu dan ki cap ki badam de bat officer marwe ro sa iyang na sek pek hawa ngalap ngeju pentip mempek hang ne tumlong katam ta terke nadu property kendo mana keturu kidon ki jaka ki ba dang grid kar komti nasa iyang ong kaniti su company su magan kam kelut umta ke kini gidi ki belum on official ki bangi ya na kapor sa kapor la pun sin dan re officially haba ni ju pentip di gelap thai ko bor em tu ki sisin lano mde aman kapor dan re ya gajing persang ban pek te na kapor sa kapor
Kumbaong ipi si 4% dom la biang da ka do persang ro kijing tunang ni yang tai gidon be hi ting haban ya ya long ba kum ta dang mengin ensure hi ba kadi ban long ka babit ba biang ba ka ban ne ting ka so kata de kijing tumu ya ka jing tumu ko badan silendet sinon la ban tip ngam la ban tip la ga don tumu sain perthe ni kadi ka jing tumu ban su pun pun nam ni kata te ya ga don la ban tip kidi tang ka speculation ga jing perkat jong wil se gidi kita ban pensisar ga don ki briu to ka be ban tip ndagi ki don ki bukum kita di le se kala ban di kata kala di kata ka dau dagi long genuine si sahi te ai de jing to tip sangau em le genuine citizen ki belum concern li kendu ya ka department piludi ke ba supervisor ka kam li kendu e kontraktor bun di bala le kam ta ni tu ki bun de ginong song sunong jungi ki ba hab gilap ki ong ki li itu kim penmi than da support media e kum nem tai ngam ong ba gani ka long ka bas niu ngidon ga ho ndon bala man khang e ka long lai lut ye ka ta ban le tam ha ban su thu bat ke inoi bade ban penmi ino bom de penmi inoi ban kren no bom de ban kren te kum MLA tengah long kum ukpa ke constituency te ka kamram ke jonga ka long ban pentikna ba ka surok ke dem long bit ke biang kinong song snong ha ba gidon ki complain one ong nai le direct segi media ban tang khandia kila le no wani kendo ya keren se ang tahadu ki media house with due respect ro kano ko ba ni persang ban penmi ban euro ba ki pila jule kata pida proof shwa pida pensisa shwa kadi ban long ta pila jule ba phi kumta ki khobor bor ki long ki de ki khobor ba penmi ki de ki ba ki babun ki long kumta tingi kwa hi long ba pin da verify ba ban pentik na ta kadang so pile story ba le kendo ki genuine person ki ban ai phi ya feedback ka ba biang ba ta ta le story ka long kan num long no seliang de namar ba ka perke sensa pat ba jong ni phi uba ya ro udan ba ben udan ni kata ngap diang kata te tu kum nong mi kmat tengah diang ni tengam so e re ya gidan ya gi bukum gini gi jing jaro ngam so e re de ki part of democracy ke jong ni ka bang hap ban ya ni hap ban diang gini ki kam hap ban pen bahapat ya ka kam te haduk di caption ki news ru tentang ai man hagani te la pau te torti upta ter terma te torti la long ngol as niulut ke surok por silenter tendre kam long ngobta kita ni bentang yang tang po pi ki jing duna ki don be don bala biang lut na dong sedong 4% pi manoi ban la ban biang lut don ni tang bolong ni ha ban wan ha galenti jong jing be ki jing keren ban pen smo ban pen sngap kata ke ke ba kongsan haduk kata te haga bede berkatu ke jingmi menakatu dukum MLA dengan itu ipi ka intention ka jonga ka long ba ka kam ka di mendep kulo jadi mbiyo sanction ka kam di bolong ka baba lada ka kam ka stiu lada ka stiu hadu kata di mangawan kong ban pen keren ya kani ku mangalai jule ru pangalap ka tu ni man hagani ong ipi te 10% ngala keren bat kila rectify di ja itu timing di sising asni hadin melej mangate ki ayu no tu te nginom so re kata kum kinong mikmat ngilong din sendo alter ya kata te yu sakren ki don hok hiban keren ki pat ba ro ngim so ya kata de kamaram jongi ko long ban pentikna baka surok ke de ban long ba bit ke biang pat ba de ban matoy ka sarkar hawa ai de ban ai khuble ngi de ban sungu na ko bantai ki jing le bahana bantai jongi ki pat ba kano ko project ban ne sirta de kanum dan ni re kata gede jingisha kade jingisha te henry manong bandu tanah po armnai le banai ta kamlong ke kata te kamlong hi king ta ka kadi ban ne king kasuro ta ke snem bon snem de ban ne te bangi ensure ya kiru ba ki de ban snah ta ko kombat ba pi ka bokong san hi gede gede ka sop grade ka bakile na po ka tu di ko kade ka foundation ka tu ke de mentala ada pi kwa ban yu hagene gi sngiru kan ni ka first phase ka thain marbla de habala le ka rong di pinom lapsu ka ban yo ban ring video ban yu por bagi pentre ka kamar baki layak sakaman de ka te ka second phase bidang lap mentaro da pilek giron ki stretch ke bagidang le de gi machine kidang klong ni ka tu dang roll biang pen scam ya ka tu ka stok ka scam maka foundation ka tu ngi bokong san ba hoi dan lor balik bahai ko suro
ban hab ensure ru bagi ban ne ka surok kadi kinala di ban pia kinala por liur mentala ada ko gaya pedang surok te ada filet rumno ka be o semen ro kadang kho fi jadi ta kadau dan kamba bagi nala kin biang ki cross drain gini ban ka kan lek aslang siang gini ban biang ki pait ba ki jungi hangne ki kawan ka awareness sampai pait ba hagi jika ba kamlong shnong lane wala ki bomde shnong ru ki don ki jaka mentap kum ngan uksa kani ki gelenti nga ka don yeng hangne kadon kanala nang ne national lenti hang tu nga taban like kali na lade kanala nga blok na te kawan po suro te tu te kamlong kan sa ka barok kawan suro kan kata ka suro te ka jing kerpat jung adu kinong chong chenong ro ki badon yeng haru suro wat nom penduk lane blok kanala kala amde ka suro ba la amde suro chenong ro lo ba kanala ka don ko gaya narut ka suro ka khamne ai pe nang da plus sa ka we ka jing ne jong suro ka dei wing hab ban limit ya ka jing ya jong ki overload drop te ka surok ro kumbu kren ni por blada kini ki state road ki biya ka pavement ge jong ki lasna na ka mata ka load ka ba khandai ton pinya ki kali ki ba live ho ton te shano ba pli kan rat kan chan du surok kan snu kuloi